Allah Teala Kur'an'da ise Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya bani Adem kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum ve rişa ve libasut takva zâlike hayr. Ey Adam bağları, tahkik biz sizge indirdik, yani bar ettik kiyimni. Siz o kiyim bilen tenleringizni kaplaysız. Hem şulayık bar ettik sizge zinetlerini, yaysa malını. Hem takvalık kiyimi ol hayırlırak, yani ol üstünlürek. Allah Teala kişini başka mahluklardan ayırdı. Allah Teala kişiye hayvanlardan ayırmalı olarak akıl bildi. Kişi şol akıl bilen Allah Teala bilgen ayetlerinde fikir yürütte. Hem şunun bilen vaazlanıp, şular bilen vaazlanıp, Allah Teala koşkan şey yaşı. Allah Teala bilgen hidayet bulsaydı kişiye, Allah Teala koşkan şey yaşı, hem özünün kişilik sıfatını yoğaltmıyor. Eğer o tileklerge, şehvetlerge nigizlenip, onlardan üstünlük kursa, hem şehvetleri anın akılın cinse, o vakitte o hayvandan da tüven dereceye düşerler. Allah Teala hayvana akıl bilmedi. Allah Teala hayvanını kiyimli itip bar etti. Onlarga tiyişli kiyimin birdi. Kişiye ihtiyar birdi, kiyim kiyirge, yaki kiymezke. Hem kişi şu ihtiyar akılına tayırıp ihtiyar kıla, ya ise havasıda yerip ihtiyar kılmıyor. Hem şunun bilen indi ol kiye, yaki kimi hem Allah Teala karşıda cevap tutar. Allah Teala ite Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hatınlarına indeşip, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hatınları ol bizden analarımız, Allah Teala'nın müminlerinin anaları diye batı Kur'an'da. Yani onlar en hürmetli hatın kızlar. Hem onlarga indeşken söz, en hürmetli kişilerge indeşken söz bula. Yani onlarga karata etilgen söz büyük faydalı hem büyük mağnalı ikenliğini kursete. Allah Teala ite Ya nisa'en nebi lestunne ke ahadim minen nisa' إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا أقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Ey Peygamberin hatınları sallallahu aleyhi ve sellem, siz başka hatın kızlar kibik tügül. Eğer siz takvalı bulsanız, o vakitte kişiler bilen yumuşak söz bilen söyleşmeyiz. Bunda şit irler turda söz bara. Hatın kızga şit irler bilen yumuşak edip söyleşu ruhsat edilmeyi. Tıyıla. Çünkü yumuşak söz ol kişinin көңелендә ниндидер кызыктыру уятырга мөмкин һәм шуның белән кызыктырырга мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбәр Аллаһ Тәала тыя хатыннарны чит ирләргә йомшак сүз әйтүдән. Ягъни кешеләрдә шәһвәт һәм кызыктыру уятмасын өчен. Yani kalbi yürekte şiir bulgan kişide ümit varlıkka kilmesi düşündü Allah Teala. Ve kulna kavlen mağrufa hem bilgili, faydalı sözde söylegiz diye. Yani şeriat kuşkan rəvişte qaysı vakitte indi şunday hal bulganda indi şiir yaki başka nidi sebep bilen ir kişi bilen söyleşu tiyişli bulsa o vakitte tiyişli söz aytu dürüst hem tıyılmıyor. Lakin yumuşak itip o'zini jalib etirlik etib siylov, ol
ул ир кешеләргә кагыла, ир кеше чит хатынга шулай ук җәлеп итерлек итеп һәм кызыктырырлык итеп сөйләү дөрес түгел. Ул фақат шушы хәл таләп иткән рәвештә генә тиешле, файдалы һәм гызур булган нәрсә турында гына сөйләү рөхсәт ителә. Башка ниндидер буш сүз сөйләү яисә ниндидер файдасыз яки сәбәбе булмаган килеш хатын-кыз белән сөйләшү, бу яисә хатын-кызның ир кеше белән сөйләшүе тыелган Аллаһ Тәгалә тарафыннан. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Өйләрегездә торыгыз һәм беренче җаһилияттә кебек ачылып йөрмәгез дигән. Тәбәрруҗ сүзе гарәп телендә мәгънәгә карасак, ул крепость, калгадан чыгу дигән сүз була. Бурҗун, бийек бина, буруж дигән сүрәдә бар Коръәндә, бийек бина дип атала. Менә шушы бийек бинадан кеше чыга һәм үзен дошманнарга һөҗүм итәргә мөмкинчелек бирә. Менә бу тәбәрруҗ дигән сүз хатын-кызга кагыла. Хатын-кыз киемен салгач яисә гаурәтен күрсәтеп йөргәч чит кешеләр тараф янында. Ул вакытта ул шушы аны яшерә торган, аның калканы булган нәрсәне сала һәм үзен башкаларның күзләренә һәм ач күзләргә, ач кулларга ул сәбәп кенә була. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: намаз укыгыз, закат түләгез һәм Аллаһ Тәгаләгә һәм аның шисенә буйсыныгыз. Аллаһ Тәгалә сездән пычраклыкны алырга тели, әһле бәйттән, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу нәселеннән, чөнки алар безгә үрнәк булып тора, алардан пычрак ниндидер начар сыйфатларны алырга телейди һәм сезне пакларга телейди Аллаһ Тәгалә. Ягъни моның максаты ул йөрәкләрне паклау, татхир, тахарат сүзе дә шуның белән бер тамырдаш сүз. Ягъни йөрәкләрне чистарту, шушы начар сыйфатлардан чистарту өчен Аллаһ Тәгалә тыйган хатын-кызларга киенмичә урамга чыгудан. Һәм бу Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте һәм хөрмәте хатын-кызга карата. Хатын-кыз моны аңлыймы, аңламыймы, яисә ир кеше аңлыймы, аңламыймы, бу шулай. Кешенең инде үз ихтиярында моны кабул итү яки кабул итмәү. Һәм мөмин кеше Аллаһ Тәгаләнең хөкемен кабул итә. Ул аны аңлап бетермәсә дә, ул аны кабул итә һәм буйсына. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма кана лимуъминин ва ла муъминатин иза қада Аллаһу ва расулуху амран ан якуна лахумул хирату мин амрихим." Мөмин иргә яки мөмин хатынга Аллаһ Тәгалә билгеләгән, яисә аның кешесе билгеләгән әйберләрдә, ягъни фарызларда һәм харамнарда, билгеле әйберләрдә аларның ихтиярлары юк, алар буйсынырга тиешләр ди Аллаһ Тәгалә. Шулай Аллаһ Тәгалә башка аятта әйтә: "Я айюхан набию кул ли азваджика ва банатика ва нисаил муъминина юднина алейхинна мин джалабибихин, залика адна ан юграфна фала юзайн, ва кана Аллаху гафурар рахима." Эй пәйгамбәр, әйт хатыннарыңа һәм кызларыңа һәм муъминнәрнең хатыннарына әйт, алар өсләреннән бөркәнеп чыксыннар дия. Бу аларны тануга яхшырак булыр һәм аларга зарар китерелмәс. Аллаһ Тәгалә гафу итүче, рәхимле. Аллаһ Тәгалә монда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә эндәшә. Әйт хатыннарыңа, әйт кызларыңа, әйт мөминнәрнең хатыннарына дип әйтә. Мөминнәрнең хатыннарына яисә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хатыннарына яисә кызларына турыдан-туры эндәшми. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтергә әмер итә. Монда дәлил, без иратлар хатыннарыбызга, кызларыбызга һәм башка кыз туганнарыбызга моны җиткерергә тиешбез. Бу безнең вазифабыз. Аллаһ Тәгалә кул дип әйтә, әйт дип әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә.
Ham bu baribizning da bo'lishi bo'lib turadi. Ham bizning javoblik Alloh taolo tomonidan belgilandi. Er kishi o'zining oilasida javobli, aning xotini, aning qizlari uchun javobli. Ham ularning g'avrat ko'rsatib yoki ko'rsatmay yuralari bu er kishidan da turadi. Ham er kishining mana uchun javobli. O o'zining so'zin, o'zining fikrin yetkazishga tegish, ham fikraning qoti ham Alloh taolo qo'shgan ravishda bo'lishga tegish. Xotin qizga kelganda, xotin qizning kiyimi keyin o'ta ko'rimali bo'lmasga tegish, ham tanning o'lishlarini ko'rsatmasga tegish. İllamagar bit bilan qo'llarini ko'rsatuv ruxsat etiladi xotin qizga. Ya'ni shit iratlar orasida endi. Shunday xotin qizning kiyimida iratlarga o'xshashlik ruxsat etilmaydi. İratlar kiyimida xotin qizga o'xshashlik ruxsat etilmagan kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo la'nat qildi erlarga o'xshovchi xotinlarni ham xotinlarga o'xshovchi erlarni. Şolay yok kiyimde şit kişilerge, şit dinni tutuşularga o'xshov ruxsat etilmey. Bu endi kiyimga qo'yilmay, boshqa narsalarda qo'yila, sifatlarda, ko'rinishlarda, yuruvda, so'zlovda ham boshqa narsalarda. Biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'rnak etib olarga, hamonga o'xsharga turishga tegishmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum." Kim biror qavmga o'xsharga tilasa, ol ulardan bo'lar deya. Ham Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rdi. Ali radhiyallohu anhuni shit din kishilarining kiyimlarini kiyganini ham aytdi. Bu kafirlarning kiyimlari ularni kiymadi dedi. Ya'ni o sahabalarni tiygan shit kiyimlarini kiygan, ya'ni nindidir ihtiqatni yoki nindidir aqidani, ishonishni bildira turgan kiyimlar, ya'ni umumiy kiyim turida so'z bormi? Nindidir ishonishni bildira turgan kiyimlar ular tiyilgan Alloh taolo tomonidan. Ham bu oyatga tag'in aylanib qaytsak, anda aytilar: "Va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Birinchi jahiliyatda kibik oshiq yurmangiz deya Alloh taolo. Birinchi ham g'olimlar aytadi, birinchi jahiliyat bo'lgach, demak ikkinchi jahiliyatda esa oxirgi jahiliyatda bo'lurga tegish degan so'z. Mana shu jahiliyat qo'y bir g'olimlar aytgancha, shu jahiliyat u hozirgi vaqt. Qachon xotin qiz kiyimsiz ravishda chiqa, hatto musulmonlar orasida da ham musulmon illarida da bu endi nindidir shit aybir bo'lib turmaydi. Shunga ko'ra musulmon ilinde bu endi payg'ambar yashagan il, sahabalar butun g'arablarni sahabalar kabi ko'ruv durust tugul. G'arablar endi 1400 yilda bir niq o'zgardilar. Shunga ko'ra biz kitoblardan, g'olimlardan o'rganik ham o'zimizni, oilamizni shu tartiblarga o'rgatik. Bu Alloh taolo tomonidan belgilangan. Bizning uchun ham biz buni uchun qiyomat kunida so'ralishamiz. Barakallohu lana va lakum fil Qur'onil azim va nafa'ana va iyyakum bil ayati zikil hakim. Innahu huval ghafurur rahim. Al jawadul karim ala aliyyil azim as-sami'ud du'a.